yari bisobanura neza gutya. Iyo kipe iterwa Mpaga, no kuvuga ngo itsindwa umukino kandi kawutsindwa ku bitego 3-0 nta kindi kirenga kuri ibyo. 2018 nibwo itegeko ryagiyeho. 2022 icyo bakoze bakuye abanyamahanga ku kuba 3 babagira 5. Uyu mwaka babakuye ku kuba 5 babagira 6. Ingingo y'3-5 niyo yagiye hindurwa, ariko ibihano mu ngingo ya 37 byakomeje kuba bya bindi. Ikipe izabirengaho izahanishwa guterwa Mpaga ndetse itsindwa ibitego 3-0 muri iyo match yakozemo amakosa. Umva rero icyo APR iri kuzana nk'icyo bita nyine umuntu ubona wese abafite ibyo ashyira ku meza. Aha ingingo zirengeye. Abanyarwanda bahise baba benshi baravuga ati rugaje itereke bine bigiye kugera bati APR irireguza ibiki. Muzi ikintu cyitwa ligue ko kimaze igihe gito kibayeho, sibyo Rugangura? Ayo mategeko yari ari muri Ferwafa ngo iza gufata inshingano z'ikiciro cya mbere ngo iziharige. Muzi ko iyi shampiyona y'umwaka yatangiye bataranemeza umubare w'abanyamahanga bemerewe gukina, aho bamaze kwemereza ko ari 6. Bakoze ngo ibyo bita gutanga amabaruwa ari circulaire ngo ajya mu ma equipe. Circulaire ijambo ry'igifaransa ryiza cyane. Na amabaruwa bagiye bareza buri kipe kuri email. Abanyamahanga bemerewe 6, abanyamahanga bemerewe 6 babishyiramo na ziriya detail ngo ntagomba ko harenga 4 kuri bench, ariko kandi ntagomba kurenga 6 bahuriye mu kibuga. Ibintu nk'ibi amabwiriza yatanzwe, amabwiriza ibyo bita regulations. Ayo mabwiriza ya ligue ntabwo agena, ntabwo avuga ibihano ku muntu uzarenga kuri ayo mabwiriza. Ikintu cya peri ireguza n'amabwiriza ya ligue. Nyine iyo ninginga APR ifite. Yego, umva uko APR iri kuvuga rero. APR iri kuvuga iti twebwe email twakiriye mu byo bita amabaruwa ari circulaire. Munyamategeko APR namukunze cyane. Arabisobanura neza akavuga ko umubare w'abanyamahanga bagomba guhura mu kibuga batagomba kurenga 6, ariko kandi abasimbura kuri bench batagomba kurenga 4. Ati yego twabirenzeho nitunabihakana mu kibuga hahuriyemo 7, ariko mu mabwiriza regulations za ligue dufite ko nta hantu handitse ibihano ku muntu uzarenga kuri ayo mabwiriza. Aho ntimubona ko harimo icyuho mu mategeko? Sozo bita Maître Bonaventure. Icyabaye rero, nabajije ndavuga nti none ko numva nyamukandagira bagaritse murajya he? Barambwira bati reka da, bati ni kwa kundi umuntu yidefanda atari ku bundi burya Ferwafa ati nitwe tugifite ubushobozi bwose bwo gutegura ama competition including na shampiyona y'u Rwanda. Ati kuko na marushanwa yacu twahaye Rwanda Premier League ngo idufashe irushanwa rimwe ryitwa shampiyona y'ikiciro cya mbere. Unyumve neza Ruvuyanga, ni nkuko naba mfite inshingano nyinshi ngafata zimwe mu nshingano nari mfite sinzikureho 100% kuko ni nayo baha amafaranga, ni nayo baha abasifuzi n'ibindi. Nge nkaba nguhaye ati mfasha ubu nkorera ibi bintu, ariko hari ibyemezo bikuru nzajya nifatiraho iki umwanzuro. Bimwe muri ibyo ngibyo rero baravuga ngo none APR yabivuga ngo nta tegeko rya ligue rihari rigena ibihano. Ese ubwo byaba bimaze iki gushyiraho umubare w'abakinnyi batagomba kurenga mu kibuga niba nta bihano biriho? Bo bakavuga bati rero ibyo ni ukwidefanda, atariko mu mategeko rya tegeko ryashyizwe 2018 bakiri 3, rikaza kuvugurwa 2022 abanyamahanga baba 5, rikaza nanone kongerwa baba 6. Ati igihinduka ni umubare gusa, ariko ingingo y'3-7 ntihinduka igena ibihano binasobanuke bivuga yuko urenze kuri ayo mabwiriza ahanishwa guterwa Mpaga y'ibitego 3-0. Ati rero n'ubundi uko baterana kose bazaterana icyemezo ko APR igomba guhanwa. Sinzi ngo baraterana uyu munsi.
inzoka zimuriho n'inzuki. Yes we. Yes we, mana we. Yewe. Nonse. Izi nzoka. Ntabwo kwiba we. Ntabwo nzongera kwiba. Umva, niba umuntu ufite mu Rwanda. Umva, mu Rwanda. Papai. Ni papai. Yesu amuramuze. Cyane. Tumuzi mu gisambu. Tujya ku ishuri bakora kiss gasanga nko bacurazi cyane. Inde niyo kwasuma ndamuze yatujengeje. Nese mwamuze ko yiba. Batubize. Ntabwo batubize ariko bahamagaye umuganga kugira ngo abafashe. None se twagize kugira ngo ubyane ukabone bigisambu. Yarabyangaga. Nabyanze none byo. Oya mujya kubita ntabwo kumufata niba umukura uyu muganga arajyana ryari arahagera mu kanya rwose muhamagaye kuri telefone niba uri butatu yarabaye iminota itanu kuba mugezeho okay reka none se reka mbabwire kuba mubonye ibi bintu ni kimwe mwabivugaho yari kuba irwana muve mu nzira Dogita. Seni matuzuma wabonye nanjye nagisanga wageze mu wewe je naje kwifatira inkuru ntabwo urumva yarapfuye gusa wa mutowe warakoze rwose wa mutowe warakoze dore utamuzi rero ko ari umuntu